Blay pi baro iplang subhai pi shikatup kubor mentakajan miat shaban pash kubor ki bebanyak ini pet shwai kimat berkongsan. Onlet Menteri Rang Ba'du Keri Narendra Modi nak kebentasan sengi Shah United States bat Egypt lasai ke sengi. Kelem no ke Executive Committee hak jengelam jong CEM uba Tito Starwell Khan hak HEDC. Antung ya uba penyak sing CEM kum CEM bertemai jong ke HEDC. Batata ke Menteri Ketnat ke Koi ke Kia ikong amprin lingdo ikipat ba banbut ikikendon belabuk daga soka lo ke jingkiar na ke jingbam do. Di kubor ke bebnya. Menteri Rang Ba'du Keri Narendra Modi select syakari United States of America but Egypt na kebentasan sengi dadu lasai ke sengi. Kani ke jinglet kan sedang na New York hakaba Menteri Rang Ba'du salam khmat ya ka jing rakhe jong ke International Day of Yoga ha ke headquarter jong ke United Nations ha ke sengi balang. La ban pen kan mau hang ni ba ka UN General Assembly ke la shim ya ka rai ban rakhe ya ka artway trik ujeliu kum ke International Day of Yoga ha ubnai no pra jong usnam hajar khatsau. Hadian kini Modi select sya nongba Washington DC ha ka ba sya priang ngobha ha ke White House ha ke sengi palai bat unya kendu yo President Biden ban pelong jing keren. Kani ka jinglet kan long ka bakongsan na kabenta ka jingedai hapdeng ke India bat ka United States hadian kani Menteri Rangba du select pat cha Cairo ka balong kan nongba jongkari Egypt hakaba haka apusa bu absantrik mentau benai. Ka Executive Committee jong ka HEDC haka jing lam khmat da CM uba Tito Starwell Khan kala du no ekajing kershan haka no confidence motion haka sengi beningkong jong ka dorbar liur ne ka sengi MDC ka seng NPP uba bajok pingrop lawanra ek no confidence motion da ka bakeno ba uba Khan ula shim hilut yakirai klem de mer jingmut shwa bagi khot jong ka Executive Committee ya kani ka no confidence motion balawanra da uba pingrop la kershan lang da ki khat nyongut ki MDC bakentop ya nrengut na ka seng Congress kat ba khat laingut ki MDC ki klem ai jing kershan ya ka no confidence motion aga jubab jong uba Khan ula ong ba shim la mudder bandon ka no confidence motion persya yu nama ba ula persang ban kentop ya baro da ka ba ong ru ba ula syashet kela halaki jong ki parolog. Agan ega bentau MDC ke seng NPP uba penyak sing CM syajit kum UCM bertemai ke HEDC klaim kinu kinong yang persya. Kumba kapal na ka content yung ka NC mentan. Banong mobile yung ka NC. Kapal hi ba ki INC dah ladi. Mo. Nama balay, kung makalakran po house, kamdan ganuno ka allegation, kamdan ganuno rim, kamdan ganuno kidaw, reka daw along ba ka convenient of politics, hakaba kaladon ka arrangement, hakaba kenjat no ingi, but bakini train no bat ka Congress, bat baka NPP kan lead ya ka isi yang ni. Hadian baka Executive Committee haka jengelam jong uba Tito Starwell Khan haka HEDC kala du jing kershan haka no confidence motion kaseng National People's Party bat ka Indian National Congress kila yasan rop lang ban penmi ya ka Khasi Hills Democratic Front na KHDF haka HEDC. Aga juk kepo kini ki aseng kila ai jingmut bantung no yo MDC na seorang kam bolong ru chairman berim jong council uba penyak sing CM kum chief executive member bertemai. Abakran bakala patai khubor uba penyak sing CM uloong bakalong ka bakala ban ong bagaseng NPP ke kwa bor namar ka seng kala ban penklem ya ke isi nadu kepo balalet namar ka don bun ngut ki dekhon. They have ni told ya kan numbers nabi menung lah di mensyuti and rengi jensur mensim mana ke NPP ni ailat syah tengi ni om ke UDP kala ilam saus nam ailat okay ni lu sis nam te but kanandam hi balak ban khan haka sinsya ba kan bangin yalam ne bangin lead ya ke isi lene ke government lene bangin ya trelang ba no.
Ka menteri ketnak kekot kekhia ikong amperin lingdo ane kesngi labata agi pajba banbut igi kendon balabut ke sokar halo kejing kiar kejing bamdo kum kedok kha kedok senyang badok masi la ban penken mau hangni bagi sokar kalam mana bandi kedok kha balawan rak na syabar ke jalan ke benta khatsan sngi hadian balalap ya kejing don jong kedawai formalin hakidok kha agajuk ke por bon na ki masih ke jala kelas sedang ban mi yagi kenyang haga seni belatip kum ka lumpy skin disease lani LSD ka balakta ya kajing dia dok masi syuk-syuk bon nak kenyang haga jela kila yo ru ya kajing pang African swine fever. The duty of the government is to take the advisory of various line departments that are saying that there are certain diseases that could be dangerous for the consumption of meat of certain animals in our community and society. Therefore, this advisory has been issued to the public in the interest of the public, keeping them well informed that in the matter of fish, we have seen that the test was done, a random test was done, and the advisory is that we should ensure that consumption of fish by the public should be healthy for them and should not cause any concern. Ka Butchers Association of Meghalaya lani bam kelapan jeng pensyai negara Sorkar halo ka jinglong jingman jong ka jingpang lumpy skin disease namar bun ki brieu kim tip la ka long shngan em ban bam ka dok masi abakran bakila patai khubor u president ka Butchers Association of Meghalaya uba Esron Marwain ulaong bakila yo jingpen scam na katanat animal husbandry and veterinary bahkan sepentip halo ka jingdon jong ki masi ki bayo thamai ka jingpang ni ki jingyap masi na ka ni ka jingpang ha ka jela daga boong ba ki nong de do masi ki don haga jing bamsyai uba marwen ulaong babun naki kila hab ban khang ye ki dukan na marba kalakta ye ka de ka thiet jong ka do masi shu uba marwen ulaong babun naki dukan ki shem jing e wat ban de tang shipho kiluru ka do masi Tikila pensyai kaliang jung ki hak bai dei ko kani jingpang re kam da dei than ka ba ong ko patma ada kani jingpang ka dei ka bala don mendu mensua andre mensua tharai ba dei kilat thai ko bor kam da long than ko bolong menta andre menta pat kai ka bajia hakilat thai ko bor kala poi lut narta ka daw long kani kala nang kta arsya yangi ko men nong dido namar kani ka jing penmi ya kani ka jing don jo kani ka jing pang ka la sa kreng do kata adu bi pa kila don ka jing wet ne ka jing khonyo jong ki watang bang thiet ko do on ba Bon ki jaka haka jala Meghalaya kila sakhi ya kajingwan ulap ba bajur hakini ki sngi belalej ke balaya lamru sya kajing tua khendau bajur ke bala pensakut ya kelet kawan haka surok ba National Highway Riau hajan ka Sona Perdi Tunnel ka jinglet jingwan jong kali hakani ke jaka kala sedang bantut naduk ke sngi sajjan haka balala ban pelat kali hendai tang hadian katu kan nepor kala don biang kajing tua khendau wat hadian jong kajing persang jong ki bor sorkar ban penkhut ya keti bat kimau kadang don hi kajing dheng kali habaro alyang kasurok ka bala pensakut ya kinong let nong nya trok bat kiwei kinong let nong wan daki kenta labata iki brieu ban kiar ban yat na National Highway ban riau bat ban yat no na kiwei pat kilenti mentapat nyepet ya kajing long jiman ka sun beneng hasilong kajing shit ka long arpau degree celsius bat kajing kriat ka long khat nyo 0.0 degree celsius kajing skam ka hau ka long kandai pranak shispa min step bat kandai sound na ka shispa jan miet kajing hap slap ka long khat nyo 0.r millimeters kala bandon kajing hap slap bat ka jing tiet perthat agi katu kat ni ki jaka shwaban poi shik bakut jong tup kubon ya pet biang sa asian ni kini kimat bekongsan Onlet Menteri Rang Ba Duk Keri Narendra Modi nak kebentasan sengi Shah United States bat Egypt bersai ke sengi. Kelem no ke Executive Committee ha kejingelam jong UCM uba Tito Starwell Khan ha KHADC. Untung ya uba penyak sing SIM ke UCM batemai jong ke KHADC.
บัดบะทะกับมินตรีกตนากับก้อยกับขยาไอกองแอมปรินลิงโดอีกปัจบะบันบูดอีกกันดอนบลาบัวดากสโตรการฮัลโหลกับจิงเคียลนากับจิงบามโดเธอปาลอกได้กิตุกิคูบองอิลาปอยชบกุดจงกทุบคูบอจงีมันตะกจานเมียดฮัดเดมันดิฉันพลาชัยกสกีฮักจุกปอคูเบชิบอนิพิบารอस्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे